Hai, join ya. Thank you. Syu ale nona, bolehkah beta tanya sadiki? Bolehkah nona datang rapat kamari? Bolehkah nona manis membuang waktu? Sio pergi baronda dengan beta sadikit. Sio aleyong beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Syu ale nona, bolehkah beta tanya sadiki? Bolehkah nyong datang rapat kamari? Bolehkah nona mau membuang waktu? Sio pergi baronda dengan beta sadikit. Sio aleyong beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Opa keren. Syu ale nona, bolehkah beta tanya sadiki? Bolehkah nona datang rapat kamari? Bolehkah nona mau membuang waktu? Sio pergi baronda dengan beta sadikit. Sio aleyong beta takut mengakui, sebab sekarang orang kawin membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Punya anak taringki-ringki, suba cucu 10, tapi parlente bikin diri membujangi. Syu. Danke opa. Danke banyak. Keren.